Khorang Shalo, Simna Bidan Shabani Megliban Chabagan Amchaio, BJP te CPIM Bodol Yakarwi, 191 family ni, 343 voters Romkha, Tipra Mothani Bana, Bodol ni Bana Yakarwi Borong Lamjak Shogin Harka, Amchaio ni MLA, Brishaketu Deborma, te edisi ni Katal EM, Robindra Deborma. Faine 2024 Lok Sabha chong marino buskango tonoi Shalbrum no habao ongkhorjak BJP Tipra Motha CPIM te Congress aboni bagoi Shalbrum no kurung Amchaio khlaijagai tongo nokhla kuthum panda hati kuthum panda te Bodol slaimani panda rok abo haikeno Khorang Shalo Simna Bidhan Sabha ni Megliban Chabagan Amchaio luajak mani kaisa Bodol slaimani panda o BJP te CPIM Bodol Yakarwi 191 family ni 343 voters Romkha Tipra Mothani Bana Bodol ni Bana Yafarwi Borona lamjak shogoina harkha Amchaio ni MLA Bishwaketu Deborma te ADC Katal EM Robindra Deborma Bodol slaimani panda o manjaka Simna Block President Nirmam Deborma te Simna Bidhan Sabha ni TCF Achukfang Diponondino Khoboi kubun o Jamarok kaisa joining program Chini bubagrani thansani mario o Amchaio ni lukurok sungbai baksa hinnani bagi ya prisha paika aro 151 family ni 343 voters sungbai phai borok join khlai paika gai Hainai Shalo, Tebo, Omahaike joining program bagi ready Klazak to Hinarok Nagan Mozumdar, TCF, Oroksa member, Omahina Chini, Simna TCF ni Shabapoti Botini or Paishapoja Chini Dipu Nondi, Hainai Shalo, of Chini, Simna Amchaio Pasta, the Gram Ponchet or Gram Ponchet, Tipra Mothani, Natango, Abunibagi, Joto Tini, Finai, Chinbuba Grani Logi, Finai Lukuro, or Exo Ekano Pavilion, Tincho Tetalis Butters ni, Borok, no Lukuro, Habai Kubai, Sinti Pramotago, Buba Grani, Vetis, Lams, Hambai. Finally, Lok Sabha chong mario Simna Amchaio BJP te CPIM Yahon Fano, 2 over 3,000 vote Kishamane Hunebo Shaka, Amchaio ni MLA, Bishwaketu Deborma. Simna Nishimi Onimeshni Koktum, Chini Khorang.